Mwanchi muligereria na okwanirie andonsia soverete Chinsa Isano na Ibere ekerobono ne ariganire kurugaiga ase studio nkomanye ase nchira yobwenge nararia yagendrete gokoreka ase ense ya Kenya na boigo ase liroba lia Gusii inyora ase county ya Nyamira ase nsemo ya Nyamakoroto nigo moyega bwo mwerio bwo kurwa masikani gocha se amate ya morema uyo nyarte ko bakagweitwa mono morugioye omoyego yo ogendrete gokoreka asabarai ao baikiranira aroro gati abo no mubunge okitutu masaba Cliff oyo minto Cliff Gisairo igobono mwanchi muligereria ayuna aragendrete ale sensemo ya Makoroto boigo ase county ya Kisii Assembly nige committee yaba MCA bateneta mangana leba bagendrete kolingoria na kubategerera ababwatani koro ase kyombegia Kisii County Assembly Kisii County Public Service Board unabagendete kuegerera igoro ya mamocho ao agendrete kubabwaterania mwacho muliria yo mona yanda mange asenchira yobwenge kulenda sibali mogotobwatia gwetera senchira ya mitandao na otolegale na Ndizi TV News Digital abonensemo ya Facebook na boigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende na bogo tweet at Ndizi TV News kwera nanda bona segeke kekerebosio egaran komanye ayo mona yanda mange asenchira yobwenge. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na indeto ya chake KORWA ase county ya Nyamira ase nsemo ya Nyamakoroto ward ne ya Gesima abu asomo yega bwokobaenia amate ya morema oyori nyagosira mono monginoye banyara ko baba goitwa matuko make aetire moyogo yo nigogendrete abo sabarai ao nabamenyi beso kiria sobonge gocha KORWA esiko yo mwerio ase amateyo mobunge bwensemo ya kitutu masaba Cliff Gisairo nigo akwanire na bamenyi benseme yo asagi keiri bororo goitwa kwa baberabo asatebire abanyanyimbo nigo bagwenete kwimukie getambo kiro kyabwango kelichiko bunenchere ya moyo kubabeka biara bali bakolete egekorwa ekyo ekebe nigo boigo moyo yogendrete chinga kyomulike tuba mangana maye jobangi aikiranire asenseme yo gotwalega lyo roboti asenchira yo boikirano korende eyenere ENKWANA yo mobunge Cliff Gisairo. What is happening toligie na botogo kobisa ototebie ngane yu kisiri we give this family some peace. Pole sana community ya Nyamakoroto. This is not the first incident. Ebinde bibetune NYANCHWA CS if it means singa Nyamakoroto bonera gani police station yaye then so be it, will do it. Tingo siria basani bane ba Nyamakoroto. Tingo the most progressive people. Eta aye kenyoro na ere kolimigo. No uri okokora manganae. The day the law will catch up with you, ndogo kwabera. Toko gara bana babandi barabanya kolera, ayego isaransta yosoko nyakoragira. Mwanchu muligereria kero tutigareta ase county ya Nyamira. Umubere bw'umusacho yo mobwe miaka ange 30 nigotoka semambia ya lero ensemo ya Ibara. Bunakwenekia James Mongeri oyoro senior assistant chief ase sublocation ya Nzicha. Kolengana no mugambi oyo nigatebiro botuki bwacha kiweli molioka ile kumanyanga ningo ikiranetyo boityo bona na kyomabiro oyo onyatuka bakogotoka asensemeyo. Mongeri senior assistant chief ase sublocation ya Nzicha ele Bunyarwanda cha location division ya KW'AMAKWERI ase Nyamira North Sub County. Kero kwakire romambia na abokira ngense ya mungu etayaliza kwikimirimo Anyoreri boti kurwa somo tureti aseri eta unisingisare
abantene kararwa etundu bali apimire cyaye bono mambia iganyoreri boti mu mubere nore ase nyumba ya Dorika mecha gesona ase nyumba irangene para yetu karakini terio kara biashara ase igo naboka na imoka na kero mugambie simi na mumanyingi kero na matengo ya nane korengi kero na minyoka na ika ase na romubero iyo aji kuriyo mumanyete na nyawo ntaje kumumanya bwangu kini konyoka geirwe ngano montera ba okobe para na Kisii ase getuo kya Nyaramba kya basikali twara no mo chief nyagetiria ro musina kiba se location yeye eriyo baadaye mogako kurwa Joseph Ocharo ochicha okonifamu ngo ino muiwoye aserieta Peter Boera urabe miaka angemerongo 3 iga na wamenyete bwaye waje sobo omundu oyo nyagusira agere sikimu ase mu Gusii yababe uri baye gobasirite na kiyako yaramorete tenga banakomenya amonere bono gwikabwo na berege ndiyo gwichana nga umuro engira asirite namanyikana basikali bakire kurwege tukya Nyaramba nabaye gwegari kurwege tuwekanene kiekerenyo bairira umubere na kurwabwo ntoganyete na mbutuki kibara kore nganiri nganeri lakini nje muno mugambi nabo ntagete watora maiso mararenga ogoita kwa bantu kwingenche etiporiye ntekia manekera magosa abeire kinjira nkiro cye serikali magosa bwende kuligirirwa na konbe kwa buya ili abantu baywane ekyare tukutorigeti no marembe ero muntanya orenga kingia yakokora imirimo yaye yo kuligenda yakira rituko so gwikabuna ndate batabanga baria abairi abamwabo ba akiruneri nganeri yo twari gusabanga nyasaba isenie na serikali ebe bwango asogotema kuligia nga ngori maega yo gusira kuyo erinde lichiko likore ensemo yaye magega y'omusubati oyo mogotebekana gusira asenyagitari ya NYANCHWA Mission Hospital egotoka igase omochie obosongo na ase emetandao nige nyagitari yo yarorekanire komochigwa asekeri yake gotebekana buna nigo bamutigete nyagusira ase chinga kichintambe ase ogotamorigereria buna ebwenerete bono boteneneri bwenyagitari ejo nigo bwesokire na gokwanera bariki bamangana litskolia rero ase banyareko bagokwanera bene igoro yenganeyo bageriga asoburai bwenyagitari asukura mangana yaiga agenderete gwitana na ase mitandao yetu y'abantu abange bagukwanira na Facebook witera ukwayo muito urenge urekuja kuyiboraiga asogosiri ubuzima bwawe agenderete kanyora matibabu bakukomera mu cyumba cy'nyukane Chinsa 10 tutagamera ngene n'isano cy'amande tware KORWA bageriga asogosangane family asokorera nabarogo yakogaranya gusira n'umusani torenga yitara umwana we mutanga n'ani warata yasenye gitari yito ande grato toyo kabere yanyari kanete agenda kare moyo yitara asenye tandana yitara ngikora oigo nibuto koira ikorwa wita se kanisa ya Kisii Central Church na Adventist General asogosira ayomo Kisii New Life asogosira ayomo abo urengo material muyana kurambi nchi ya masana twataka batari abo torigere tina batomanye NYANCHWA munene gitariye kanisa reke wango byakane ase classification ya serikali igotogo kare mirimo isi amachiko ari arekire ministry y'obukene amachiko ayo naro agotora ase cyose mirimo teritoraija ekiombe ky'abanyagitari ki Dr. Amona Bateresa Gusii abanas nigo bano bakwanena bariki amangana litsukolia rero abwasibagikeire bororo engana yakoreka senyagitari ya nduro abwasaba menyi basoa na koligia gutanga okorusigwa kwe machine ya mokorwa senseme yogwe ikasensemo ya keumbo korengana ne kiombe kyo nigo baganiri abanyagitari bonsi abo bakoremeremo asenyagitari ya nduro korusigwa na kunganyigwa limo lyoke kyagera obulendi bwabo mbora nyarako babo koligererigwa buna ebwenerete muliketo bamangana maya Mildred Momanyi nagendete kubwatyo roboti rwa senchira yubukirano gina ikyagera twaja tuchagotebya abantu bamenyete nduru na bono inu mwatoro kiringa abantu banyagitari mbatakiri abo
nandi mutaite tukore gasi eri twasomerete tukore tubakonya bono nye ikira ase mugocha mwache gutuita ase tugokore gasi mwabatebire ng'a abantu bari baino abarayi bari mwachorete nabo babatebete munyoke gocha kwegerera ng'ebintu byino mbirurwa bono tugocha twababoria ebintu ebindi byabe by'abantu mukare kubutebanga n'ebyenyu ebintu ebyo tine bya serikali bikokonya abantu bonsi ase ng'eta abantu bonsi n'aba serikali na bintu byare kugenda ande ebyasabe tunaende bacha barosie murogori yokubirani biko twara goteba ase ng'eta abantu bari bachete gari bande barenga gukwana ng'a karabe batumire n'abanasiasa bagabunga ng'amba baise kuira bintu byabo kurworo bono twatebire bona ng'abanasiasa abo babatebi ng'amba bintu ebimbirusi bworo bono tigabaretera abanyagitari ase ng'encho abanyagitari bari barenga ororo bande baumire abande batagete gocha gasi ase ng'encho bari gokora gasi n'abantu bakubaita gati yechinsemo cha Modi Nyora na Kabuto echichogotoka se bunge ya Nyatike county ya Migori nigo bono chiakire no mochando monene bwembura goseto igo magega yembure nyinge egendrete gutwa ase chinsemechio korengana na bamenyi nigo basiririe bimeri byabo nabo igo etugo nabo igo nonyene tinyomba cha base bakorarekera abande batigirwe batabwati ase bakomenya korende korengana no botereneri bo serikali ya county ya Migori nigo batebire babekire merobire mekeranu bunenchere ya moyo koliya lichi bulironge ngana kibaranya ko babagotanga engana yetoigo ase county eyo ilianza kutokea huko juu ikapasua hapo juu sehemu ya daika hapo ikapasuka. Sasa maji yakatoka huko mtoni yakaingia huko kwenye makazi. Nilikuja hapa kutafuta madaktari lakini maji ilikuwa nyingi hata sijapata wa madaktari. Sasa nikarudi tu. Nilileta watoto na hata sijapata matibabu. The county government of Migori has received support so that to enable us conduct what we call PCRA or participatory climate risk assessment, which will start and conclude in the month of April, this month and next month. It's general support, and what this will do is to help us address very specific needs in relation to climate risk in those affected areas. Ababwatani korwa sebyombe ao ebyo bikoligereria igoro yebintu bitutanaine ase ense ya Kenya bakobwatarana na serikali ya kaunti ya Makueni litukolera rero nigo bairiro morobelio bokorwa maigerio igoro yobuya bogosimeka imete unenchere yamo yokurenda linani na kurenda mangana yogonchoreria kwelire nyore mete nenkwana nendo morobelio ogendete gusirwa mono amono moraibwense Dr. William Ruto unenchere moyo gocha gotanga amabe akoretwa no gonchoreria kwelire okwana chinga kecho abatenereria abo nigo batebire bagocha kogendera kobwaterana na serikali che county chinde na tali Makueni yoka kurende Makueni ngati che county chiri chichorire asokonyoro morobelio yobwa maigerio igoro yobya bobosimeki bwemete. Tuko na mradi inaitwa Terafad. Hii mradi tunahakikisha kwamba tunasaidia vikundi ambazo ziko huko chini kabisa zenye zinashughulikia mazingira, zenye zinapanda miti ya kienyeji, miti ya matunda, hiyo miti yote. Sasa tunataka kuwasaidia ili waweze kupata hizi fedha za kupanda hiyo miti. Tuko na approximately milioni $12 ambazo tunataka kusaidia kaunti 13 Kenya na pia eneo zingine za Rwanda. Sasa kwa hivyo tunaomba tu watu wajitokeze, tusha advertise, watu wajitokeze wa apply hizi pesa ili waweze kuchunga mazingira yetu, sababu ni kazi yetu kama watu. Hii ni nchi yetu, tunastahili kuichunga na sababu pesa ziko. Watu wa apply ili waweze kupanda hizi miti, waweze kuhakikisha wanajisaidia, sababu sio miti peke yake, pia wanasaidika ili waweze kupata chakula. Out of the 13 counties, we are the few selected from Eastern to benefit from this program. So unajua Makueni ni it's inherent and semi-arid region, and the weather change and the climate change has really impacted too much. Our rivers are drying, our food levels are going down because of the trees, which are probably drying up or they are being cut down, and the replenishment is becoming a challenge.
Ababwatani kurwasi byombe bitaliye bya serikali amona baigereria soboine bwa mwanya bantu bakubwaterana n'abamenyi kurwase county ya Lamu bono nigo be murunganirio kuborwa ku munyagitari bwo kumana gose pathologist asenya kinyagitari au ase county yo nigo batebire bunanige ko bakongu chingaki baganetie abamwabo babanyorira senchera yo bututukanu eli bagutaka kumanya muna ninki keirera gosikirete ogokwa kwabo nigo baburira serikali ya county ya Lamu kubwatarana serikali nene kwene kiabuna nkonyora baru munyagitari bwo komana gose pathologist bunenchera ya moyo ko bakonya kuliya machibu asaba mwabo bali babanyorire kwa serikali kuu na ya county iweze kuangazia hospitali na kuimarisha matibabu, kwa sababu incident kama hii imetugharimu pesa nyingi sana kuleta madaktari kutoka sehemu ya Nairobi mpaka kufika hapa Lamu ili kuweza kumpasua tu huyu mgonjwa na kupata ushahidi wa kutosha. Ni masikitiko kuona kwamba kaunti ya Lamu hatuna pathologist ambaye anaweza kufanya mambo kama haya, na hii inasababisha haki icheleweshwe. Tunaona kukosekana kwa mambo ya kama vile pathologist, yani kuwa na uhaba katika ile sekta ya health, mambo ya hospitali, na ile sekta ya polisi kunachangia sana haki kupotea, kwa sababu kama tunavyojua justice delayed is justice denied. Imebidi tuhusishe mashirika kama haya kwa sababu ndio ambayo yana nguvu ya kutetea zaidi kule juu, na jamii yenyewe ambayo imeathirika ni jamii ambayo ni maskini. Kwa hivyo wameweza kama mashirika kusimamia wao gharama ya daktari kutoka Nairobi paka Lamu, Lamu paka Mpeketoni. Na bamenyi korwase county ya Kilifi mona sensema ya Malindi nigo bono besokire na kubolia serikali nene gweswana nyagati maega ye kanisa yemo eyuere no kwegena kugokumia eya ireira abantu bane gusirio bugima na bande 19 bagendete konyoro bugwenia ase chinyagitari au ase county ya Kilifi korengana no kwegenda we kanisa yo nigo gotebya abakristo banyareko baba kwengata na inde mbaba isakorie ndagira nonya ekiagero monene Yesu ngangare koirana korengana babwatani nigo bagikeire egekorwa ekyo mono omoteneri we kanisa yemo iyo bwato kwegena kugokumia asibaburira ababwatani amone serikali weso yagati na gusieka kanisa hiyo. Kesi hii yote inahusiana na ile kesi ambayo tulikuwa tukifuatilia ya Pastor Mackenzie. Tunajua ya kwamba ako na wafuasi ambao wanafunga hawali ili kiasi cha kwamba wanapokufa wanaweza kwenda mbinguni. Hii ni dini potovu, hii ni dini ambayo inawaangamiza wananchi. Niomba serikali ikaingilie kule na kuwatoa wote kule kwa mashamba. Hawafanyi mambo ya mashamba, wamegomea kula kwa maana waliambiwa Yesu yu karibu kuja. Yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula. Na korwa ebirubo by'ekigosori asegeti kya Gusii Stadium aigase county ya Kisii nige kyombegia Athletics Kenya kegendrete ni chigosori cyabo ase egetie kyo yo minto captain 001 Demo Steven no agete kambia segetie kyo tayare gotoretera maya asa aliakoreka korwa sebirubo by'ekigosori korende ayogo chikorana ali agendrete amone chimbero echo chigendete gokorekana asegetie kyo. Kila mmoja anapambana hivyo kumaliza maridadi. Nalo limeanza maridadi kabisa, mita 100. Bila shaka naona mambo mabaya tofauti kabisa. Ndio. Maridadi kabisa. Anakuja yule mwanariadha kutoka kule South Sudan, yuko kule mbele. Mwanariadha huyo kutoka kule Sudan. Mwanza maridadi hapo. Monica Sefania wa National Police Service. Monica Sefania wa National Police Service, huyo mwanariadha amevalia jezi nyeupe
Monica Stefania wa National Police Service. Narayo asebono mwanchu moligereria kurenda mange na inde chikoraga 10 no chikoya nyora asenchera yobwenge kurenda nse mone Chinsa isato chobutuko bwalero ochikoya nyora asenchera yobwekera no chinga kya bariki baito barase Chinsemo ao aso kwaregania Amayia bunagenda tegwateka korwa seliro balia Gusii na boigo ense ya Kenya Nyarangi committee ya MCA bateneta mangana leba nigo bagenderete kubategerera ababwatani korwa sekyombekia Public Service Board ase county ya Kisii ababwatrenire na mamocho atalimake gati yabo kulika kwemirimo kwa bakoliye gasi ase county ya Kisii batabwatetie lichiko nyora elineri tukolia kanebono negeteseni kya Ndizi TV nkyagete kambigalia okoretera yo mananda mange eyemo aseyemo bakoragwa na Sultan Victor amo na Esbon Nyamete oliato baterana kwenekia onsi awekeire wetera senchira ye mitandao na boigo ase mangana yechibicha nigakoroko musubati Abigail Nyanchama na incheni gongoro kwa Sara Nyarangi Ontita.